Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Presi, ay-ayatan ka unay-unay. Amunday ta. Juan, mariknak ka na pudno ka kanya. Ngam Ruel, kasanon ti aginam. Pudno nga adda anak mi ni Jessa. Ngam kinapudno na. Agaw-awit aklayan kan kuha na para itubing. Ngam saan ko ngay ayatan ni Jessa? Patyan na kuma. Si kate ay-ayatek, Presi. Agyaman ak nukas na. Nukas na matlaang, kasaritam ko man ni Jessa. Tati ubing laangan ti ikam iti sustento. Ha? Maawatan na kuman no apay akas tati na ibaga. Wen, maawatan ka. Ngam dumteng to da ita. Saan pa'y nga ita? Umadanin. Anya kamatan, Ruel. Intex kumatkan ka, amasapa ka nga agawit. Ngam apay nga itakalaang. Ha? Imbagak lang nga rudan, nga adda tirikrik naan ni baby. Ngam kaslaawan lakan ka. Narabyanak nga road ta nag-overtime makiti trabaho. Gan apay nga minaya. At da inasikasok nga road. Kanayon akasta. Ag-overtime ka, no ag-overtime ka. Ngam no maipapan kumamot nan iti anak ta. Ikam kumamot iti oras, ah? Tayta ka manin ako na akon. Di ka makawaawat. Anya? Siyakpay at talaga ti saan ang makaawat? Makapaasar ti kastoy. Uray anya ta ramidag ang mga explain. Di mo mulat ta mauawatan. Anya? Awan nga rod ti rabii, asaan kami nga agsinungbat kini Ruel? Apay nga, friend. Kasanumat ngamin. Awan apulos ti oras na kada kami nga agina. Ha? Kanayon nang irason ti trabaho na. Ay, una yung ti amat anak mo. Di na panunutan anapatay, di may ipapay nga oras iti anak. Awan nga rod. Ngam awan mat. Di na panunutan. Pampanunutak nga rod. Nga addan sa ti saan anasaya at nga aramidan na. Ha? Apay anak ko naman ti kasta. Wala. Taawan lang nga rodon ti oras na kada kami nga agina. Ngam no sumangpat. Di mo't cellphone na lata ti mingmingmingan na. Di na pa'y paibatan. Kan umanisa nga agchat-chat. Ay, sus. Daytan, Jessa. Nasken apaliiwam anaimbag day dyan, well. Dayta ti science nga, dati saan anasayat nga aramidan na. Kunakbutkin ka pare. Sarda nga mo dayta nga aramidan. Ha? Kasano ngay numamuan ni Jay sa dayta nga aramid mo? Pare, awan laban ni Jessa. Gaputa umunay ta amin. Saan kami mo ta nagkalaysa? Anya? Saan kayo ang nagkalaysa? Ngam adda anak nyo? Awan maramidak pare. Ta saan kumot ngay ayatan ni Jessa? Ni Presi tay ayatak. Kat nagaw awidak ijayan ni Jessa. Kapula ang iti anak mi, pare. Anya? Ay na pare. No para kanya. Ang firmet piman iti part ni Jaysa dayta nga aramidam. Ha? No kastamot lang. Kasaritam iti nasaya. Tapno saan namang namnamakin ka? Dumteng to na ita, pare. Saan pa nga ita? Ay, jak ammo no niya ti pampanunutan pare. Awan makunak ka ni Jessa. Ngum no apay mo't nga isuksukat mo. Apay pailang ang nagawid ka. Di ka lata anagyan ijay ayan ti trabaho. Ta nag-overtime ka, aginggat kay kayat mo. Anya? Kanayan mo nga irason ti trabaho. Tagayam, addasan anasaya at nga aramidan. Anya ka din day tayo bagpagam si ka Jessa. Di kan makapaglibak pa'y. Amok nga adda babaim. Ni Presi. Anya? Asino tinakaibagakin ka iti dayta? Saan nga importante no asino? Ti ibagam kit di, podno?
Tapno ibagakin ka, Jessa. Wan, pudno day damag mo. Ngam saan mo nga ibaga ababaig ni Presi? Gaputa saan tamot ang nagkalaysa? Mawatam? Aniya? Tapno mo man niya. Pilpilitak laeng nga agaw awid ditoy. Kan saan aparakin ka, no di kat para laeng itanak ta. Ha? Ita ana amuam ti maipapan kini Presi. Awan ti laban mo. Gaputa saan tamot ang nagkalaysa? Mawatam? Amo, no anyat pagkurkuranga kini Ruel. Tapno aramida na kanyang tikastoy. Ela, bayamon, friend. Tano ipilpilit mo lang tibagim ko ana. At damat masaktan ka. Mariribo ka na. No anyat ti aramida kita. Kasano kami iti anak ko? Kahit mo sa wen, pimanawan ni Ruel iti boarding house yo. Owen, friend. Ay, una yun na siya, Ruel. Talaga ano ulaw. Saan nga pampanunot. Ay, nga mala, bayawan, friend. Tinapating kita, kat adakin kata anak mo. Iti ka ano man, sandang agbalin anaragsak iti dayja, Presi. Gusto lang tinaramid mo, Ruel. Huh? Toxic ti panagdenayo. No saan mo mat nga ay ayatan. Gusto ka, Presi. Ngam, bayamon. Saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Nasakit lang ti ulo ka mang pampanunot. O sige, aginana ka nga ron. Amok anabanong ka nagapoy ti trabaho. Mangisagana ak iti pangrabyan ka. Agyaman ako na, Presi. Talaga gaya mapinanawa mo na kita ginang, Ruel. Un pare, anyay nga ron. Kat saan kumot ngay ayatin ni Jessa? Anya? Agsaysayang kami lang iti panahon nagdenden na. Idin to ta saan kumot ngay ayatin. Ha? So, pimanaw ako na. No may ipapan iti sustento tanak mi. Ipay ko. Ngam no ti ayatek ni Jessa. Pasensya. Dahil tati banag adyak may pay. Ay, unay kan pare. Panagkunak pare, gusto lang na diyang inarawin ko. Bayat ang asama pay. Ngamin, amo, nga agdala ang amasaktan, no itantan ko pa'y lang. Akyaw, anak ko. Awan nana. Naku nana iti amangtad. Ngam awan matit itad na. Jakmat kayat. Asyak ti mapan iji pagnana adanda kini Presi. Tapno agpakaasi amangtad iti sustento. Adamo trabahok nanang. Anya? Umdas mat ti matmatgadak iti binulan para kada tayo iti anak ko. Ngum anak ko, responsibilidad ni Ruel dayjay. Tapno saan asika amin ti mangi-provide iti masapsapul ti anak yo. No talaga akayat na ti mangtad nanang. Isu ti agdisno do amang yag dito'y balay. Saan kat asyak ti mapan ijay? Saan mat a-pride? Nga makapaibaba iti dayaw kas may sangay na. Amo, nakaragragsakak amang buybuya iti anak ko nga agay-ayam. Nakaragragsak. Nagpaspas at talaga ti panawan. Kasla ka ano laang idi baby. Anak ta ko nama. Imbilang kumutin kas pudpud nung anak ko ti anak mo, Jessa. Agyam anak mo kasta, Joren. Maragsakan akmat parakin ko ana. Nang runa no, uwagan na kapapa. Naimbag ka pa'y. Taam mo nga isakit ti anak ko.
Ngam tipod no nga amana. Pulos. Amom Jessa, naglakati agbalin nga ama. Ngam nagrigat mo't ti agpakaama. Iso adakkel apag yamyamanak kan ka. Gapo iti panagayat mo kada kami nga agina. Awan ang yaman na. Kinapudno na. Basit lang nga panawen. Agkalay sa tamaten. Nayunak lang turnong ko. Nagawan abain mo, prese. Apay alaaramid mo, taytoy. Pakawanin na ko, Maruel. Anya? Panagkunam ka di, kat basta latan ang mapakawan kay ti daytay na ramin mo. Agasaman, tainyawid mo pa dito'y dagos taday jay alalaki. Pakawanin na ko nakmanan. Ngamjak mailibang ani Clyde di ay ayatan. Anya? Sakbay asimangbay ka itibiyag ko. Adan ni Clyde. Nabayag laang anaawan. Gaputa nag-abroad. Ngam itata nagsubli. Jak mailibak ng aging gaitakat ay ayatak lata. Awanan kay tibayin. Pinalawak ti pamilyak kapukin ka. Ita, kastoy ti isubad mo kanya. Sige! Tumpaan nak aging gat kayat mo. Basta kalpasan ti panagsarita ta. Pumano kan. Kat pang-asim ta saan kan nga pakpakita kanya. Saan kan nga'y ayatan? Apay ngayon may kaditi balay. Anyat gagaram. Agyaman ak Jessa. Gapot na pinastrak na klata. Imayak, kaputa kayat ko asarong karang ti anak ta. Kasta. O sige. Urayam amariin. Nakaturog pa'y ngamin. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka lang dita. Mangisaganak iti merienda. Agyaman ak Jessa. Anyangay kan tiga po nga imay na Ruel ije balayo. Pinasyar na lang ti ubing, Joren. Jakmat ipaidam kan kwa na. Gaputa isukat nga ruti amana. Maawatan ka. Anya ka laki din na ya. Awan parikot kanya. Nga uray umay na sa rungkaran. Agyaman akno kasta. Kunaklaki ti no makaungot ka kanya. Awan terumbang apagungtak. Gaputa amok mat. Ken adda pa nagtalagkukin ka. Asak lang ti ayatan. Husto ka iti daytang imbagam. Sika lang ti ayatan. No agkit kita kami man kini Ruel. Kat gapu laang iti anak mi. Co-parenting laang. Kumbaga. Anya? Nagsina kayon iti dayjay a presi? Wan Jessa. Kinapuno na. Awanin tam mo kapapanak. Wano pagsubyak. No sana sika. Anya? Pangasim. Di mo ko maipaidam ti anak ta kanyak. Iti ka naman. Saan ko nga impaidam ti anak taken ka? Sika ti bastalatan anang talikod kada kami. Gapo iti babae. Ngamawanan dayjay. Gapo ta inaklon kumatan. Iti kaano man. Saan ko nga insuro iti anak ta, aguraan na ka. No di kat insuro kan kwa na, asikalat ta ti amana. Agyaman ak Jessa. Kapot oray ka sa ti kinadagas ko nga ama. Kinasawakin ka. Kat nagtali na idlat ti kinasayaat mo. Awan magunod ko, no panggapak ti agibalas. Iso a binaybayan kay lata.
No maipapan iti anak ta. Sarong karamlat ta, anytime. Ngam dayto iti maibagakan ka. Di iraman apakibiyangan. Gapot adamatan bukod ko abiyag. Arumbang laeng asaan mo apakibiyangan. Anya? Agsarita ta. Maipapan laeng iti ubing. Co-parenting laeng, Ruel. Tiawanan ba'y na lalaki? Kalpasan ti amin, ang sublimot lagayam keng ka. Kunak nga rod no isudan kini presi ti agkagasat. Ngam saan mat gayam? Hadayamat ti happily ever after a relasyon ala-ala ti sana nasayahan. Awan ko naktumat. Ita, kasla nakakaasi no umay ijibalay. Ay, Ngam anya kay nga rod. Asi laeng kas may sa agayam. ay, rumbang lang. Pang-asim ta saan mo na subyan pa. Makunak ka nagasat ka kini Joren. Iso nga iunay-unay ko ken kaasaan mo na subyan da jala lagi, friend. Nung naaramid nan iti na minsan, posible nga aramidan ng tumalen. Jessa, itay ka pa'y palpaliwan. Ha? Kastaw na pa nag-is-isam mo. Kabayatan ti pa nag-cellphone mo. Asino ti kachachat mo? Ha? Apay, anya ka di ti parikot mo? Kat agi sa maklata Apay, makaungot ka? Ha? You don't have the right in everything I do. Ada bukod ko, kan bukod mo abiyag. Umuna iti amin. Impakaawat ko kan ka. Ako parenting laengan ti adda iti nagbaetan ta. Para iti anak ta. Ngam no maipapan kanyak. Awan ti rumbang apakibiyangam. Gaputa saan tamat anag kalaysa. Akas iti kanayod mo nga ibaga iti kanya. Anya? Imulam iti panunot mo. Ako parenting laeng ti kaaddam ditoy. Awan ti rumbang apakibiyangam. Apayakas tati lang ang Ruel. Pasensya ka kuman iti panagsasao ti anak ko kan ka. Ayos lang tayo dyan, Ana. Diyan ko na mapabasol ni Jessa. Nakapaya ka sa seti pa nakilangan na kanya. Lod daman ti mapabasol. Katsyak na ita. Kinapudno na. Kastaw na'y ababawi ti mariklik na kita. O sa anak ko man nag-aramid iti sana ng sayahat. Nalapit. Aging gayta, da kamilat ta. Ay, Aklo na ka siyak tinagpitot, Nana. Siyak tinagkurang. Sakit ang panunutan. Ako parenting lang. Tiyad tayo tinagbaitan mita. Ngamidi, makaragragsak kami mat. Ngam dinadahil ko lang, Nana. Isang pasol ko na ito. anya ngay ngarod paro. Adal day taken ka. Asaan nga amin abanag apanawam, ket mabalin mo lat taasublion iti kaano man akayat mo. Gusto ni Jessa, Nana. O saan nakarumbang nga makibiyang iti biyag na ita. Gaputa saan ko nga imparik na ti ayat ken pamatag karag iti undaway akasapulan tak nga gina. Nawan maramidak, ludikat aklunak ti amin. Ruel, Pagyamanak pa'y kidni, toray kastoy ti set up mi. Kat saan na nga ipaidam ti anak mi kanyak.
Nga uray kas taon ay ti kina-irresponsablek nga ama. Anyat kahit asawan da ito'y invitation, Jessa. Invitation ti panagkalay sa amin kini Joren, Ruel. Oh, Wan gayam. Saan ka gayam nga aware anya? anya. Kaya't ko laang nga ipakaamukan ka. Ani Joren tinabayag akaayan ayat ko. Siguro, adadwa atawan ang napalabas. Manipod pinanawan na kami. Sakbay ang nagdaton kanya. Anya. Awan mat makunakan ko na. Gaputa responsable mat. Kan mapagwadan nga ama iti anak ta. Ti anak ta, abas talatan pinagtalikudam. Jessa. Adakan ka. No agtalinaad kalat ta ditoy para iti anak ta. Ngamno ti panagkunam. Kat kasla ka nga angin para kanya. Nawaya ka apumanaw. Ngamno para iti anak ta. Ala. Agtalinaad lat ta ti co-parenting iti nagbaot. Pagayam, di tan tinagibo. O asino man day ta ako, Mario. Ibagayo ken kwa na. Asar dengan nanti panagar-aramid na iti istorya asaan mat apod no. Taamangan no idimandak. Gapo iti kastang aramid na. Uy, Jessa! Aday bagak Ha? Anya mananday ta nga ibagam? Panang dadaol ka di manan? Ha? Kwa. Nakitak ngamin ni Daniel idi kalman iji parke. Adamot ka duha na babae. Anya? Hoy, Elvi. Kas iti nakunak idi. Uray aggayam ta. Saan ko asayangin ti panaggayam ta? Gapo iti kastang aramid mo. Day talamang daddadaol ti ammom nga aramidan. Ha? Amangan mat no ti kabsat na ti bagbagam. Kabsat? Kabsat ti kasday kaswit? Anya? Angam ala no saan ka mamati iti ibagbagak? Addakan ka dayta. Imbagak laang tinakita. Kan adamatan kan ka no guraan nak agayem mo. Awanan ka itibain. Imbes agayem ka. Isakit na. Ngam dadaalam pay laang ni Daniel kanya. Uray awan gayem ko. Nukas matlakin ka. Anya? Ay na friend, ti kasayatan nga ranidam. Paliiwam kuma, ti kayan ayat mo. Ha? Anya ti amom, nupod no ti dandanon dagan ka. Saan mo lang mo? Ha? Kaya't mo asawan? Naipadamat ti panunot mo iti dayjay nga Elvi? Saan madagasta, friend? Ti ko naklang, paliiwam ni Daniel. Anya nga iti amom, nuluklukon na ka. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Amok analablabas pa iti panagayat ni Daniel kanya. Di na maaramid ti bagbagayo. Ay kat nasayatan o kasta. Sabay la kumangarod, tanagbidot dagiti data o kadagiti idandanon dakan ka. Agpudno ka man kanyak, Daniel. Ha? Ado ngamin ti mangibagbaga kanyak. Nga adda ka no sa bali a babae akanayon mo akadwa ijay ili. Pudno ka di. Asino ti chismosa ang nakaibaga iti daytakan ka? Saan yan anas kan no asina? Ti kanyak lang. Sungbatam ti saludsud ko. Jessa, si kalaan ti ay ayatek. Napudnuakan ka kung nakmanen. Jessa, no ay ayatan nak, kan ada pa nagtalik mo kanyak. Saan ka basta mamati iti bagpagada? Daniel. Iti agayan ayat, saan ang malikilikan nga da pa nagdadahil iti tattao? Ngam saan ka kumabasta mamati ko nakmanen? Si kalaan ti ay ayatek, Jessa.
apaya kasta ti panagsinaay mo si kabaklan. Hay manan, hay ka mo ano niya ti bagakan ka friendship. Ha? Diya kaya tapasakitan direct nam. Ay, Anya ti kayat mo asawan? I was walking down the stairs yesterday at SM. Accidentally, I saw your boyfriend with another woman. Anya? When? Iti nakita nak, kundilingad pailaang. Ngam nakita nga isuday dyan. Anya? Hinita kiti up and down. Kalbasan na, sinusilapak. Ay, no saludsudam kan kuha na kat aglibak. Ay na friend, i-break mo. Kunak lakit din no naiduma ka kin ni Elfie. Saan matgayam? May sakamat amang daddadaay. Ha? Awan at talaga tinapudno agayam. Ha? What? Tapno amom anya. Dakkel ti panagtalek mi kini Daniel iti tunggal maysa. Iso nga amok asaan na amaramid ti kasta kanya. Jak pulos patyan dagita nga ibagbagayo aging gaadyak na panaknakan. Oh, apaya kasta tilangam, Jessa. Kaslad da parikot mo. Agpudno ka man kanyak, Daniel. Pudno ka di ti indanon ni bakla kanyak. Ha? Di kan aglibak. No bilang tapudno. Ibagam kumatapno amok tar aram ita. Jessa, manon adaras nga imbagakan ka. Asikalaan ti babae ti biyag ko. Nga mapayapat patyong dagiti dandanon dakan ka. Ha? Apay, napatpatag ka di dagiti gagayam mo apeke. Ngam siyak, akayan-ayat mo. Pasensya ka kuman iti na ibagak. Kayat ko lang amin asiguraduan. Nupudno ti bagbagada. No napudno ka, ken ada pa nagtalek mo kanyak. Saan ka basta mamati iti pamerditi at tao? Itay pa'y apalpaliiwod ka, anak ko. Kaslad na parikot mo. Nana, ibagam ko ba? Iti kasta, matulungan ka no anyaman dayta. Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Daniel, nana. Ken mas naawak. No apay nga imblak nakmatan iti messenger. Anya, mariripo ka nak, nana. Diyak ka mo no anya ti aramida. Ay, diyak ka mo no anya ti ibagak itakan ka, anak ko. Idi pa'y lang amin nga imbagakan ka. Adalom anaimbag ti ugali na. Ngam ti kanayon mo nga ibaga. Nasingpot ni Daniel. Kandakal ti panagtalak mo kankwan. Anya ngay ita. Nana, amom no apay anaaramin na kan katikasta. Amangan kit di mat no ti babae akanayon na akadwa ijay ili. Tinangiblakkan ka iti messenger da at Daniel. Anya. Nasaya at nasabat ka, Melvin. Oh, apay akastamot din tilangan. Kasla nagdagsin ti parikot mo. Ay na, no siyak ti ka, i-break mo ni Daniel. Ha? Ay, niya di kaya't masawan. Saan ka kumamasari ti bagaking ka Lukluk ko nakalaang ni Daniel. Anya? Adaking ka, no saan ka mamati itimbagak. Nasingid agayam ko ni Daniel. Isu nga amin na mapaspasamak iti biyag na. Amo. Ha? Kabayatan ti panagay-ayat, ken panangipat mo ken kuana, at damot sa bali nga ayaten na. Kutyak amo, no asino tinapatpatag kada kayo, iti babae akanayon na akadwa. Anya? No saan ka mamati itimbagak. Mapan ka ijay restaurant nga si dagi ijay SM. Kanayon nga ijay dangag kita, tunggal malpas ti trabaho mi. Ijay dangag sabsabat ken ni Ella. Itawan pa yan daw ka ngay may, honey. Naka-order ako ni Timakan. Itay pa eh. Ha? Ay, kwa, pasensya ka kuman ha. Adda ngamin impasangbot ni boss ng inaramid ko. Awanan ka iti ba in Daniel?
Jessa, Pudno gayam ti bagbaga dagiti tattao kanyak. Ngadda sa bahay a babae. Anya? Ket sika a babae. Apay, saan mo kadi nga among addan kaayan ayat ni Daniel? Daniel? Kaya't mo asawan? Luklukon na klaang? Jessa mabitlaan. Ela, saan ka aluklukwan? Sika, ti ay ayat. Anya, Pasensya kan, Jessa. Saan kan ngay ayaten? Iso apang ngasim. Lipaten ako. apay anaaramid mo kanyak ti kastoy Daniel. Jessa, pakawanan na ko man. Aklo na ka nagbintutak. Kinapudno na. Planok nga ipudnok kan kati amin. Ngaman niya, awanan ka itibain. Inayat ka nimpatag ka. Ngam kastoy daramidam kanyag. Oh, Ay ayatan na kadipaywan na sanan. lading itak, Jessa. Ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ni Ella ti ay ayat. Sapay la ko ma. Tamawatan na. Anya, Lipaten ako. Lipaten kamatan. Aklon ta. Asan adatati para iti maysa kan maysa. Saan akon anaragsakan ka. anya. O anya ngayon ako. Mamati ka ka din iti bagbaga dagiti tattao. May papan iti kinababaero da dya Daniel. Nana, no idi pa'y lakumadamo nga addan mangmangeg mo, asaan anasaya at nga aramid na, kat pinaliw mo, naamuam kumadakos. Iti kasta, saan kayo anagbayag, ken saan kumaanasaktan tirik nam akas ita. Pakawanan na kumanana. Sa anak anamati kada kayo. Nagsakit iditin akom ko kada kayo. Ngampod numot gayam timbagayo kanya. Awan parikot kanya kanak ko. Kasta talaga ti ayat. No ipatpatag mo ti may sa tao. Anya aman ti bagbaga ti sabali a tao. Saan mo apat yun? Aging gaasaan mo ang napanagnakan. Napanagnak ako, nana. Iso amo mati akon alinuklukon ang laang dayja Daniel. Nagsaysayang aklaang iti panawan ko iti dayja tao. Mababain akita kadag iti kagayam ko, nana. Ha? Nangro na kada elfi kan bakla. Kasta unay agurak kadakwada. Ngam isudagayang ti husto. Ay, naawa na niya man na, friend. Tinabatag, katamo mo di pudno nga ugali na. One friend. Iso ang nakiwin na suwasakon kan kwana. Elvi. Pasensya ka kuman kadagiti na ilawan apa nagsasaok idikan ka. Ha? Kinapudno na. Mababainak ka talaga kada kayo. Ngam inturturad ko lang ang timakisalita kada kayo. Awan day jay, Jessa. Kas itinak mo na ni bakla, tinapatag kat naamwamon ti ugali na. Iso ahusto laang ang nag-break kayon. Saan a-deserve ni Daniel tinapudno a panagayat? Ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang.
gasa, iti biyak. Adda ka di pa panan yung inton bigat, nanang. Ha? Awan mo't anak ko. Apay ka di? Yag ko kumadagiti ubing. Ay kat hiyag mulat ta aditi balay anak ko. Bantayak ida. Apay, sa dino ti papanam inton bigat. Imawag ngamin di may sa ako marit, nanang. Agpadalos ka no iti ko. Kan agpakulay matan iti buok na. Kasta ka di anak ko. Katuan isu ka pa'y maurnong mo. Kantap no adamot igatang mo iti masapsapulyo. Wala na. Nagmayat mo din na may anang kulay iti buok ko, mare. Siyempre alangan mat apagbalinan ka apangit. Si kakit di mat. Nagpintas ti buok ko. I like the color. Kat, mano amin ti bayadakan ka, mare. Bali 700 ti hair color mo, mare. Kan 500 ti panangdalos ko iti kukom. Karama ng J-nail extension. Iso ang 1,200 amin. O sige, mabit lang mare. O, agtoy 1,500 mare. Bay amon jay baryak. Ha? Keep that change. Ay na. Agyaman ak unay, mare. Awan anyaman na, mare. Siyak ti rumbang nga agyaman kan ka. Gaputain home service na. Awan anyaman na, mare. Sika talaga. Ala, agmerienda tapay nga rod sakbay ka nga agawid. Adain sa ganak ang merienda para kadata. Kasi kamat gaya ti masabat ko, mare. Narabian ka man. Uwan nga rod, mare. Nagapuak ngamin ijay ili. Ha? Anyat na panoy narami di jay. As usual, mare. At damanin napan ko dinalosan ti kukuna. Kan kinulayak ti buok na. Ay, wow! Sana all at talaga. Naimbag ka pa'y tadaman ng income mo itangal daw. Si kakit di mat, mare. Manula ang matday jay. Naimbag lang at daigatang iti abasto, Sa bagay matkat di, Ang, mas daawak man kan ka. Adamot tinatalga da trabaho nila kay mo. Ngam todo kayod ka matlata. Ay na, mare. Uray adda trabaho nila kay ko. Saan nga umdas? Nang runakat adda ubing mi. Ay, pulos tupay nga awan mayawat na kanyak no maminsan. Kasta ka di? Amangan kit di mat no adda paggasgastusan na asa bali. Pasensya ka kuman bakay. Awan may yawat ko itakin ka. Anya, aldaw ti sweldo ita. Ngam awan mayawat mo kanya. Sa dino ti pangip-ipanam iti sweldo. Pasensya ka kuman. Adda ngamin napatagan ng usarak iti kwarta. Anya, unay kan Jerry. No anya la unay ti paggasgastusan. Naimbaglaangan taad dapay tinabati anat gada. Sana baling, italayang bakit. Hintun sumaruno pa nagsusildo. Iyawat ko amin ang gingka. Rumbang laang, saan mabalinday tangar aramidam. Jak amuno anya ti paggasgastusan. Tadi mo mat ibaga, wano, adalam matan ti agsugan. Si kakit di man. Saan mo't bakit? Unay ka na ya. At dala utang ko binayada. Isungawan na bati ti sweldo. Parikot ko nga rod no sa dino ti pangalaak iti allowance mi iti allowance nanang. Dandani pa yun maibus ti bagas mi. Anya? Ay unay yan ti asawam. No anya launay ti paggasgastusan na. Dayta nga rod ti jakam mo nanang. Dinamag ko ni Jerry. Ngam na ko nanang addala binayadan na nga utang na. Utang? Kan sa dino ko matinang ipanan na iti inutang na no bilang laang. Jakam mo nanang. Ngam maamwak tumatlaang. No sa dino ti pangip-ipanan na iti sweldo na.
Itaman pa ngay may kakanyak, tapno umutang iti kwarta kanakan. Wan, Uncle. Awan ngamin apulos ti kwartak ita. Ah, apay, awan ka di trabaho nila kay ba? At dawat, Uncle. Iso na lang ang tadyak amuno sa dino ti pangipanan na iti sweldo na. Awan ngamin mayaw awat na kanya. Aniya? Di kay madanagan, Uncle. Apaman nga adamat gadak. Bayadak tumat laang. Sige. Mano ay ati utangam, piya. Uray 2,000 laang, Uncle. Sige, mabiit lang kanakan. Ala, tiwalit ka, uja si Led. Agyaman ak unay, Uncle. Oh, apil nga itakalaang. Rabin, Pasensyakan bakit? Adala na pati ka na panak. Ha? Napatag. Anya day ta. Kasla ka na yun matan akas na. Di mo pa'y ibaga kanya. Ay, awan day jay. Anya? Adda ka di jak amot, Jerry. Awan. Nya kalaki din na ya. Ala, maturugan. Mangrabiyak lang, maturugan mo tayo. Anya? Ang damat na itaimat mo, Mare. Aglakla ko kagaya man iti merienda. Wen mare, nasken adubli kayon. Ngamin, saan mat akanayon nga addag padalus iti kuko. Wenno agpakulay iti buok kanya. Ah? Malang gumatang kakit din iti lako. Naimas daytoy. Ay, diya ka mo, no kasanok nga ibagaken ka daytoy. Ha? Ay, agpakpakarigat ka nga sa iti kwarta. Tapno lang ada maigatang mo iti kasapulan dagiti anak yo. Ang nilakay mo. Ay na! Anyat kayat mo asawan. Ay, pasensya kan ha. Ay nga, naskan nga maamuam. Ako, Mare. Ada babae ini Jerry. Anya? Ay, pudno dahi ta, pudno. Isu dahi ta ti makagapo, no apay nga awan mayaw awat na kan kaasweldo na. Anya? Saan lang nga siya tinakakita kan kuha na Mares? Gimatang iti gatas ti masikog ijay pharmacy. Ikod, nagsuit da. Anya? Amo matan, chismosa at. Dinamag ko jay agbambantay jay pharmacy, no kanayon da agumatang iti gatas si jay. Ket ay na, huwan kanwa? Ay, dayjay pailaan nga imbaga jay pharmacist. Amo ko na akabit na dayjay. Iso amanibo dita. Bantayam ti gargaraw ni Jerry. Ala, gusto ko man day ta pa nagsangsangit mo, anak ko. Tsaka mo na niya taramidag nanang. Tsaka mo na niya tibaga kini Jerry. Pagkalmao ti bagim. Kat kasaritam ti asawa mintun sumangpot. Nanang. Saludsudom nga umuna, nupudno tinadamag mo. Managkunak, pudno nanang. Ngamin, manon ang bulan na nagbaliw ni Jerry. Malaksid nga inaldaw ang marapian. Awan pa'y apulos mayawat na kanya kasweldo na. Kanadlaw ko, uray tangat rapi, at da kain inawag na iti cellphone na. Aniya? Diyak idi kaya't apanunutan nga da babae na. Ngam idi imbaga ni bakla day ta kanya. Mamati ako nanang. Mamati ako na dakabit ti asawa. Apya kasta tilang. Kasla nagsangsangit ka ba kay? Wan! Nagsangsangit ang kapoy tinamuag, Jerry. Ha? Anya ti bagbaga? Awanan kay tiba, Di ka man aging diding awan mom. Ha?
Isumat lagayang mga wan apulos ti mayaw awat mo kanyak asweldom. Gaputad da babae magasgastusam, kasta ka di. Anya? Oh, nakigtot ka. Gaputa na amwa kung tilimlimad mo. Agpudno ka kanyak, Jerry. Agpudno ka kanyak, Jerry. Agpudno ka tapno amok dar aramidak. Pia, Awan apulos tinanak. Kurang lang aramidak ngal daw tirabi. Tapno lang ad namatgadak. Ngamsi ka nga ama kinasawa. At dagayam sa bali apaggasgastusam. Naimbag pa'y jay kabit mo. Maigatangam itigatas na. Ngam dagiti anak ta. Pulos! Nasaysaya at no agsina talaangan, Jerry. ha? Sa nabali, kabailak mat siguro apadakkelan dagiti ubing asyak laang. Aramidak ti amin. Mamati ka kumakanyak. Siyak ti asawam. Isu apat tiyem ko matibagak. Ha? Awan kinapudno na dagiti indanon dagen ka. Awan babaik. Pangasim. Mamati ka kuma. Namimpinsan anapukaw ti talakkoken ka. Nagdagsan iti baro kong apanunutan. Noan niya tinagkurangakan ka. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Pia, Nagsakit tapno amom. Impaay ko amin nakabailag para iti pamilya. Sika nga ama ti rumbang kumaamangitakdar ka na kami nga agina. Sika pa'y na tinagaramid iti banag nga amom apakadadaalan ti pamilyam. Ay, ulbod nga asawam. Kasano kumasa na pudno nga da babae na? Adon ti tattao a makapanagnag iti dayta. Mari, No kayat mo, kaduan ka ama panigay ili. ha? Ijay ka na yun na paggatangan na iti gatas da a babae na. Sigurado ka? Aywan mare, awan pagdanagam no siyak ti kaduam. Sige, mapantain ton umay alawas. Makumi-kumakpay ngamin ita. Gaputa ado ti agpadalos iti kuko. Naggapo ka kadimanan iti ayan ti babae. ha? Amangan no san kapay anangan. Amangan no di nakapinakan. Ingkamangan. Adda imbati ni amakan para kanta. Pangasim kuma. Daitang iwat mo. Amangan lumangag dagiti ubing daitang ipagpagam. Ha? Apay. Mabuteng ka amaamuanda. Wan no mabain ka. Awan ti dakes nga aramidak, Pia. Isung awan ti rumbang apagbutngak, wenno pagbainak. Ti bagbagak laeng. Amangan lumangag da. Kit panunutin da apud no daitang ipagbagam. Di ko namkit di. Pudno ti bagbagak. Alam, panawan nak dito'y. Tamangan no anya pa'y ti saan anasaya at amaisawang kukan ka. Rabiin, hindi matin lumabas ni Jerry dito'y pagpalpaliiwan ta. Mabiigla ang mare. Sigurado. Ay, ti asawam day jay. Oh! Ada imat na adaya per. Ay sos, madlaw nga dardaras. Dito'y kanaang asit gak ti asawa. Jerry, Oh, Pia. Anya ti... Apeng adda ka dito eh. si katirumbang asaludsudan. Oh. Apay day tadaya per nga imot mo. Pangipanam iti day ta. Sungbatam ti saludsud ko. Pangipanam iti day ta. Sumungbat ka iti nasayaan. Hindi mo kaya't apabainan ka dito'y kaaduan kita tao.
Mabalin ka doon ijay tanto balay agsarita. Apay pay lang ngay balay. Addaak lang aruden ditoy. Apay day tadaya per kunak. Kinapudno na. Nagpas ngayon ni Jocelyn. Anya? Pagawanan na ko, ma. Nagbidutak. Awanan kay Tibael. Nagpudno kamat lang. Apay aramid mo kada kami ti kastoy. Apay! Pia, pangasim. Pakawanan na ko, ma. Aklo na ka nagbidutak. Nagbasolak. Saan lang nga sika? Nudikat ng runa dagiti anak ta. Nagkalay sa ta, Jerry. Ngam ikan ka itiwayawaya. Saan ka kontraan no anyaman ti pagragsaka? Ha? Diyak kaya't ti adupay asawa. Agpili ka. Da kami, wano day chay a Jocelyn. Agpili ka. Pilyam no asino ti among itibagim anaragsak ka. Awan serbi nang agdeden na tayo. No awan matayat kan patagmikan ka. Ay ayatin ka unay, Pia. Ganda giti anak ta. Nasulisog aklaeng. Kat no bilang at obligasyon ko. Jay ubing laheng. Saan? Takdaram ti obligasyon mo kadakwada. Kas itinang ko ng inay. Ikan ka itiwayawaya. Nga uray data tinagkalaysa. Saan? Pangasim. Urnusin tati amin. Ikarik. Ipamaysa akong ti panawin ko kada kayong haginak. Saan? Pumanaw ka. Pangaasim ta ikan na kumaiti pagtalnaan ti panunod ko. Amok anaragsak kay ti daitangay naramin mo. Gaputan no napatag kami kan ka. Saan ka basta masulisod? Ken iti ka anuman. Saan nga excuse ti pan nakasulisog mo lang? Amom iti bagim ti ibungan. Ngam inaramid mo lata. Isu asaan apan nakasulisog dayta. Talaga akinayat mo, Jerry. Dexter, Saan man? Apay, awan ka di apulos ti text na kan ka? awan nga rod. Sipod nagbayag ijay lugar anapanan na. Anya? Juan Agnes, madanaganak nga rod. Amangan no adamot tinapasamakan ko na ijay. Ay na, jak la mamati akas tangag paiso, Arlene. Ha? Di ka masaksaktan iti dayto nga ibagak ha. Amom ka di? Damo pa ilang apan nakakitak iti nobyom. Madlaw na saan amatalak a lalaki. Anya? Wan, iso nga isaganam kiti ti bagim. Taamangan no adak iti sa baling aramidan na ijay. Talaga naragsakak, takadwa ka, Rina. Kan, saan ka, KJ? Kasta ka di, Dexter. Wan, Rina. Isumarod anayin labak adagos kan ka. Anya? Wan, Rina. Punot ibagbagag. Ay ayatan ka, unay-unay. Ngam kas... Di ka kumamad agsaw iti kasta. Agnes! Aklo ng laengan analpasan ti amin ka na kayo. Kat agkararag ka. Amasarakam mo talaga aparakan ka.
Sana bali Saan laang mat ani Dexter ti lalaki dito'y lobo? Pare, masikugan ni Rina. Anya ti plano mita? Uwan nga rodan, Hold. Jak amo ti aramidak. Ay na, kasano di mo ang mutaramidam? Kit nagayatan nyo na itadwa. Uwan. Ngam, sa anak-anak kasagana iti may nga obligasyon. Ay na, nalpasen ti amin. Isu arumbang lang at akderam da ita, pare. Ah, Mawatan na kuma, masikog ni Rina. Isu ajak kumakayat ngagdindin na kayo latta ditoy. Uray pumanaw kayo pa'y kuma. Agawid kayo. Winodda kada kayo, no sa dino ti kayat yu papanan. Sana bale? Ta saanin na makatrabaho ni Rina ditoy. Gaputadakkulin ti tiyan na, pare. oo niya. Nalawag tinanggag mo, pare. Gaputadyak kaya't ngagkadkadwa kayo latan dito'y pisto. Sakit masikog ni Rina. Amangan no ibagaki din na Arlene akan kanunungan ka. Sapay ko matamawatan na. Mabalin mo tagtrabaho dito'y pisto. Ngamday takit no isimpam ti biddot mo. Ingka kasarita ni Arlene. Agdawat ka iti pamakawan. Kat apaman na makapagsarita kayo. Ikalaysam ni Rina, pare. Ngam, pare, awanan pang gadak, no papanawon na kami dito eh. Ngam saan nga rod amabalin nga gigyan kayo latan dito eh. Kinunakmot king ka, pare. Amabalin mo ti agsubli dito eh. Apaman ama ornos mo ti biddot mo. Apay adi ka man lagumatang itinaimas asidaan, Dexter. Ano sama, no anya ti adda? Amumat, nababalaan ti tangdan ko, iti pagpapaayak asyap. Ay na, makauma ti kastoy. Anya? Ha? Agbababawi ak asimurot ken ka, Dexter. Kunak ano ipayan nak itinanam ay abiyag, akas iti kanayon mo nga ikari idi kanya. Maipaayan ka kuma, no amumat ti tumulong, Rina. Anya? Tapabasulan nakpay ita? Ha? Amumat asyak ti agaw awir iti anak ta. Kasano ak nga rod amanggad? Saan aday ta ti kayat ko asawan, Rina? No kumamot amum ti aginota, adda kumamot urnong ta. Adda kumamot igatang ta itinaimas amakan. Ngam saan mat? Taday talabado, kaskadaan niya ladita tigat-gatangam. Di ka aglablabas, Rina. Tano kunam ang maumumakan kanya ka. Idi pa'y laang ano umakan ka. An-anosan ka laang, gapu iti anak ta. Ngam laglagi pang, asaan tapay anak kasar. Isu amabalin asinaan ka, iti anyaman nga oras akayat ko. Anya? Takas ti ibagam ita kanyak. Apay, kayat mo ka di asublan ti sigod anobyang, ha? Dexter! Wan! Gapu ta dahi ang anak nakam ngam iti sika. Anya? Kunak ngamin kan kakot. Masarakam ti lalaki at talaga aparakan ka. Wan nga rod, Agnes. Kunaklakit din no awanan ti gusto kanya. Iti ray ta kinapintas mo? Awan kiti ti mangayat kan ka? Kan maysa, professional ka pa yun. Ay na, saan aday ta ti kayat ko asawan, Agnes? Tinapalabas ko ti kayat ko asawan. Ay na, awan patok tinapalabas. No maipapanon itinapudno nga ayat kunada nga rod. Sa bagay, Ay na, nagdakkel ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputan na singpet ni Kevin. Kat, awan ka di pa ti plano yung agkalaysa? Umadanin. Madama nga rod ti plano mi para iti panagkalay sa mi. Ay na, magagara na unay. Kat siyak to ti maid of honor ha? Sure.
Sika talaga ti maid of honor. Gaputa si kaka nga rod ti best friend ko. Ay, una yung tikastoy. Noodles man ang timakan. Ay, kat ano sama? Tay sumat nga rod ti kabalan ti kwartam agatangan. Ay na, biyag aya. Apay, Ay. at reklamom? Siyak tupay, kat an-anusak nga uray amok nga awan sustansya na day ta ipapaunag ko, kat agdididi pa'y ti anak ta. Anya? Oh, anya, Dexter. Ibagam manan nga agbababawi ka anang ikabalay kanya. Ibagam manan nga adayo anak nakam ni Arlene ngam iti siya. Huston, Rina. Di kan sumanao. Awan lang arudan ti masida. Karkaruon pa'y apatamnayan ti panangan. Gapo iti kinalabid mo. Ah, kasta. Huston ko na, Rina. Di ka nagsufay. Di mon urayan ang maong putianos ko ka. Arlene, apay ka di anak at adayo tinakaiturungan dagiti imatang mo. Kevin Lakay. Apay, agbababawi ka, anak asawa kanya? Sika talaga Lakay. Apay ko mga agbabawi ak ngay. Ha? Ay kat-adakan ka, Nungay adda di mo kayat kanya ka. Di ka man Lakay. Awan ti panunot ko akasta. Kinapudno na, nakaragrag sakak. Gaputa si ka tinagbalin nga asawak. Naanos, kan manangilala. Agyaman ako unay, Arlene. Kat ikarik, ipatag ka aginggat maudi nga angas ko. Kasta agmat Lakay. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Apay nga rod, akasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak nga rod tinapalabas, Lakay. Ha? Pampanunutak dagiti nasasakit abalikas ko iti kini Dexter. Gapo iti nalaus a sakit tinakam ko kankwana. Uray kaskasano, makonkonsensya ak. Ala, di mon pa kariribukan dayta. Agdawat ka iti pamakawan ti Diyos. Katintun addaman pagsabatan yu ka ni Dexter. Agkidaw ka mat iti pamakawan kankwana. Ha? Sigurado ka, Lakay? Palubusan nak amakisarita kini Dexter? Apay kumaasaan ngay. Palubusan ka, Arlene. Gaputa mo ngagsarita kayo laeng. Kantap numapunas ti dagensen di tabarukong mo. Pasensya ka kuman Kung nakaisturbuak, Arnold. Saan mo, Dexter? Naimbag man tayo may ganito yung pesto. Kung naklaki din no sinakit mo na kitimbag-bagak itikin ka. Saan, Arnold? Apay kumangay nga agsakit tinakam kukun ka. Kinapud mo na. Mabayin ako mga agparangkan ka. Ngam awanan ti amok nga asitgan. Ha? Apay? Adda ka di ti parikot mo, Dexter? Arnold, diyak mo. Numaibaga parikot da ito'y. Ngam apay nga taakas to'y. Kanayon ang nadagsan ti riknak. Kat ni Arlene a kanayon ti adda iti panunot ko. Kat isupay yung ti may saasaan mi apag kinkinawatan ka ni Rina. Anya? Uwan, Arnold. Day tatipod no. Kan may sa kaslaawanan panagayat ko kan ni Rina. Pare, addan anak yu kan ni Rina. Iso arumbang lang nga ipamaysam ti atensyon mo kadakwada. Kat no may papanmot kan ni Arlene. Asid gam. Kat agkid daw ka iti pamakawan. Tapno mapunas ti dagansan mo. Ha? Wan pare, aramidem na ita. Tapno maaddaan ka iti talinaay iti panunot. Nagsina kayo, gapo iti biddot mo. Kat adda ti sakit tinakam naking ka. Iso akas ta amakunkonsensya ka.
Banag amang mangtid daginsen itiriknam. Ngam na og pinakawan kayo. Sigurado. Mapunas dayta, pare. Un Arnold, aramitak dayta. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Gasa, itibiyag. Sumangpatan ng tunpigat, tagbalin ayayayo anak ko. Pudo ti kinuna ti amayo. Kat agsingsingpot kayo kumaha. Apay, sa dino ka di manan ti papanan nyo? Wan nga Rod, pumanaw kayo kadimanan? Panawan da kami manan? Benji, Ana, mawatan nyo kumati panggapmikin ni mamayo. Para matlang iti panagkadal nyo dayto yung araramitan mi iti nayo. Ngam na para kada kami, Papa. Saan akwarta ti kasapulan mi? Mabiyag kami, mat. Nga oray saan kayo nga umadayo. Kontento kamin itibiyag tayo, Papa. Mama. Ana, sana bali, taadamot ti kapsat mo akadwam dito'y balay. Kan adda nga rod ti umay inton bigat ayayayo. Mama, Papa, saan ayaya ti kasapulan mi? O di kat da kayo amis mo anaganak mi. Da kayo ti kayat mi akadin na. Ngam no iso ti pakaragsakan nyo. Nga adda kada kayo daytan. Amumimot lang adi kay matubngar iti dayta kayat yo, Mama, Papa. Siga ka din ni Rika? Tiyag balin ayaya dagiti anak mi? Wan, sir. Ala, lumugan ka nga rin iti kotse sa agturong tanijay. Wan, sir. Awan ka din tigatagan. Aman no adra. Panunutan, itatada tapay dito sentro. Awanan, sir. Ala nga ron, mapanta ni Jibalay. Ay, amom, nasayat mat di ka nagbabawi. Umay dito syudad, Riga. Saan at talaga, sir? Kaputa ka sa pulang unay ti trabaho. Nasayat mat. Panagkunak, kasan ka marigatan ngagbalin ayaya dagiti anak mi. Kaputa dadakil dan. Kolehiyo ti inaw na, kan high school mo ti inaw di. Kat numay papalmat iti lalabaan. Saan ka marigatan? Tauray washing machine na kanayon daramatan tunggal aglaba. Wan, sir. Kabailak ti trabaho. Kaputa day tamot tinagbalin at trabaho idi. Okay. San gaya man nagkamali ti misis ko anang piligan ka? Benji, iho, di mo kumabaybay ti kabsat mo, ha? Insan nyo kumangay ikan iti sakit ti ulo ti yayayo. Wen, Papa? Kat si ka, Ana, igaod mo kumati agadal, iha. Katong palom kumati baga ti kapsat mo. Kastamot ti ayayo. Saan kayo kumanga agap-apa, ha? Saan kayo kumanapalubusan, Mama? Ngam, amok matlang saan kayo amaigawid. Iso apalubusan kayon. Sapay kumataagawid kayo adagos. Wan, anak ko. Ipatpatag kayo unay-unay. Dayta kumati kanayon nyo alaglakipan. Kanayon kami nga umadayo. Ngam para matlaang kada kayo ti aram iden mi. Wen, Mama. Ket aganad kayo kumakanayan kin ni Papa, Mama. Wan, Mama. Aganad kayo, Kan kanayon kayo ito nga umawag kada kami. Ala, kayo lumuganin. Mapan kami mutan. 15 minutos langin. Ag-flight kami. Wan, Papa. Sir Benji, adda ko malaang kayat ko adamagan. Ay na, Benji latan. Tsaka ti nakapurpurman. Anya ka di kunaya damagan nyo? Benji, ita ka dila ang amapan iti sabali apagilyan dagiti dadakkel nyo? Saan, Yaya? Upat a bulan lang ti panagtali na dito Pinas.
kat pimanaw da manen. Nukas na. Nairuwam kayon iti kabsat mo akanayon da apanawan? No siyak, narwama ko niyaya. Ngam ti kapsat ko, kanayon na abirukan da mamakan papa. Iso na sakit tinakam na iti papanda. Ma'am Ana, anyat orasan. Apay nga itakala ang asimangpet. Itay pa asimangpet ti kabsat mo. For your information, Manang Rika, yaya ka laang dito'y balay mi. Isu nga awan karbangam amakibiyang iti amin yar aramidak. Kan awan ti karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Maawatam? Ma'am Ana, saan kayo apakibibyangan? Ngam siyak ti yaya yo. Intalakda kayo dagiti dadakkel kanyak. Iso ang pagrebengak akita akmat no anya ti aramidan nyo. Arig nan siyak ti may kadua dadakkel yo. Iso a responsibilidad kayo abantayan. Ken iwanwan iti aramidan nyo. Oho, adula amin nga ibagbagam. Ti ibagam kit di, biyangot ka katulong. Anya. Manipod ita, di nakpakibibyangan iti kahit kung aramidin na. Tano siyak ti masuron, kabailan ka apapanawan. Laglagi pang, balay mi da ito'y Manang Rika, maawatam? Anya. Ala, di ta kayon. Ingkakit di ko pinandagiti badok ka na magaan. Anyan day tanga ubing. Talaga asabali ti ugalin. Manang Rika, Oh, Benji, nakariing kamat gaya man. Kaya't mo ka dita itimplaan ka iti kapem. ay na manang. Sahanan, saklatan. Saan akmat ngubing, nga ultimo kape kat ipatimplak pa lakin ka. Un gaya manang. Pasensyakan ka dagiti magbaga ti kapsat ko kada kayo di rabi ha. Ay na, talaga di na mo ti masuruan. Nangagmugayam ti saritaan mi. Un manang, apag isorin mo harak iti silid ko. Kat nangag ko tinakapigpig sa panagsasauna ken ka. Sana bali, maano sakti ugali ni Ma'am Ana. Lod ako madamamakan papa. Makita da ito yung ugali ni Ana. Ngamsaan mo't ngamin, taura niya ti, panagpakaasik nga gawid da. Didak ikan ka no. Talaga kahit dati agpado iti kwarta. Ngam di damot pampanunutin, na niya ti mapaspasamak ti balay. Benji, Ay nga mala, sana bali. Parang inton makaawid da. Makita dati nagbaliwan ni Ana. Kat saan dan tungo madayupay. Tapno mabantayan dan ni Ana. Tatalagamat agdi na tani kaskaso. ala, agkape kakit din, Benji. Di mon panunutin day ta, tapno saan ang makadadaal iti mood. At dati may balakad mo kanyak. Ha? May papanitan niya. Ay, anyang ta tinasaya at nga ramidag. Ne, ita ka man pa yan nagsinay ti kasta kaunag. Apay, ada ka di parikot mo. Tikapsat ko rens. Kanayonan amarabyan nga gawit. Kabailan na pa yan napukawan ni Manang Rika. Kitustumot dagiti ibagbaga ni Manang Rika kenkwana. Anya? Mano atawin ng tiyaya yo. Ngam kasta aramidin ti kabsat mo. Imbis ko manasidag tirit nanakin ni Manang Rika. Wala rod rens. Sakpagid din makapanunot iti nasayat. Ang mga nusan na makaanos ni Manang Rika kat pumanaw. Sa pinakananos. Anyan ti kasta. Nagbaliw gaya man ti kabsat mo. Talaga nagbalbaliwan, Renz. Isu akas la ipungot ko nga rod. Ay, dahil tatisan mo nga aramidan. Ang mga nukumarkaro kiti ti sitwasyon nyo. Magulog-gulwanak nga rod iti panunot ko, Renz. Basta, Benji,
Di mo ko mapaspasakitan ti kabsat mo. Gapu ta mabalin na madadahal ti relasyon yung agkabsat. Gapu iti dayta. Kumusta kayong dita, mama? Nasaya at latapat, anak ko. Ayan ka din ni papa. Ay na, Benji. Busy ti amayo. At di trabaho na. Kahit kumusta kayon di tayo. Nasaya at latamod, mama. Angam, pangaasiyo to agawid kayo kuman. Kasapulan kayo dito'y, mama. Ay nanak ko. Ano sa nyo kumapay dita? Kaputan nag-extend kami iti kontrata mi. Ngam, mama, at datinas ka na amamuan niyo may papanitikapsat ko. Malan, Benji. Agsarita tantumanan indon sumaruno. Nalpasan ti break time ko. Bye, iho. Panyan ti kastoy. Talaga kaslaawan ti dadakkel mi. Ultimo awag. Awan ti oras da kada kami. Talaga akwarta laang taday ti panunot da. Abay ka di nagbayag kayo mangilukat itiri daw ha? Tuulang kayo ka di amin nakakadwak di balay? Nabartek ka man na simang putana. Anya ka din dito nga raramidam. Oh, sigamat gayam kabsat. Unay ka, nana. Saanan ang maiparbang dito nga raramidam, ha? Sana man napakibibyangan. Ala, sumrakan. Okay. Yan dito nga raramidam, hating ko. Diya ako namuti sa wakan ka. Talaga asabahin ti ugalim. Oh, come on, Benji. Mga nung maapal ka lang. I'm just enjoying my life, you know. So please, bay anak mo't kumaa. Aramidam mo at tikayat mo. Anya? Agyaman na kahit ipanang kadong kanya, Renz. Amuklatan nga dati parikot mo. Isong inawagan na. Talaga bisprin ka. Kaputa maawatan tirignak, friend. Siyempre Ngaman niya ka dati parikot mo. Tilatan sigo ta parikot ko, Di ka di manan kabsat mo. Wen, Bren. Kumarkaro mo tanti kinatangkan ti ulo na. Sungbatan lakpayan iti dakas. Nang runa kinimanang Rika, di na pulos ipangpangag. Ano samlat ng tikabsat mo, Benji? Parang agbaliw tumot lahan. Ay, numaminsan. Kasla pa basulat dumamakan pa pa. Kaputa kasla dida kami pagkanano. Awan pa'y matikunada nga umayda kami pasyaran. Extend iti kontrata da. Amangan no kaya dati makaurnong itinawadwad, Benji. Ay, adama ti basita negosyo da, friend. Ngam, ay na. Jack amo, no apay asaan da mapnag, kwarta lapta. Saan tayo kumaaliwayan ti pagrebangan tayo kadagiti anak tayo? Kabayatan ti panagtrabaho tayo. Kadagiti anak, maawatan tayo kumadagiti naganak tayo. No umadayuda gapu iti ayat da nga agipundar para iti masakbayan tayo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas. Iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kaming iting kay Panang Tarabay.